Nalazimo se na američkoj strani Nijagarenih vodopada. Kao što vidite, tamo je reka. Tamo je most, šalim se naravno. Evo malo da pogledate. Ono tamo preko što vidite, onaj toranj i to je kanadska strana. Na tu stranu ćemo da idemo malo kasnije. Evo, sad ste vidjeli 360. Idemo malo do reke da vidimo ove brzake. Da vidimo tu silu. Stvarno impozantno izgleda. Kažu da je sa kanadske strane lepši pogled na vodopad. Kao što možemo i da pretpostavimo, pošto s obzirom da smo vi došli s ove druge strane. Fina reka za whitewater rafting. Ne bi bilo loše malo kajakom ovuda. Sad nekih baš činjenica o samom vodopadu i ne znam, to može uvijek da se nađe na internetu, ali bitno je da smo tu. Predivan je dan. Mislim da ima nekih 15 stepeni. Dalebovi traže ribu. Tamo je kanadska strana, sve ono s kanadske strane. Još uvijek ima leda i snega, zato nema onih tura, inače tamo su ti brodovi koji polaze i koji dolaze skroz do samih vodopada. Ali te ture ne polaze još zbog samog leda koji možete i vidjeti tamo dole. Stvarno je super.